Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana agi bahan news nem senang kila banwan pentebit hagan agi music school bat amdan jinge nagam tagi larang baru banwan pentebit hagan agi music school. Kajing penlong ya ke Lempung ilekai boxing ke balai skilenter ha Meghalaya ya ke balatip kum ke BFI East Zone Elite Men's Boxing Championship Arhajar Arpulai lapun wai no mentak singi ha pedeng ka phu ka ping bat kajing ya sakilang jong ki babun ki pajba ki bala pencheng shit ya kene ke Lempung ya kurah kumban supen kan mau bayar kene ke Lempung Boxing Championship lapun ya ke Riboy Boxing Association ke bala penlong ha ka jinge trilang bat ka Meghalaya Boxing Association ha ka bakinong ilam jong ke India Boxing Association ru kilon poi ha kene ke singi ya kene ke jinge lekai boxing lapun long hamran kurgalang ha boy rumbong Riboy District laru ban kedau bah kene ke Lempung sauteli ke jela kilawan bane simpenta ki bakentup ya ke jela Meghalaya ke jela Assam ke Sikkim bat ke West Bengal. Hakini ngeski penkut lawan ru ban sakhi do menteri sarkar jong sarkar jela Meghalaya uba depet ya katanan ilekai uba syakliar warjeri kum kongsan ha ke jing don lang jong MLA kathan uba daman bait lamare lembat kiwe haba ai jingkran hakini ngeski nakliang jong menteri sarkar ulong manadu bolo shimti ya ke kam menteri sarkar ula angnut baha ban kentiu ya ke kam ilekai hapo ke jela la ke dai hakno no jajing lekai kenang bagi samlakin penlut por kambun ha ke kam ilekai ban lait na ke jing sniu bat ula kularu banai ya ke jingi trilang bat baro ki kenhon ki baju yele ban kentiu ya ki kam ilekai hapo ke jela ha ke bakut jong ke jingi lekai final ya ke bla penilekai ha ki babun ki kategori katkum ke jingkia jong ki no ilekai lala ban ai dagi kusnam rengkat bat kesernan la ban kedau ba ke jela ke bala yo bun tam ki kusnam ke jela Sikkim ke jela Assam ha ke kerdan ke bar ke West Bengal ha ke kerdan ke balai bat ke jela Meghalaya ha ke kerdan ke basau ya kanam kumurang ya kurau betebit tam ha ke Lempung la neu best boxer la yora dau Krishna Kailas ubri na jela Sikkim ba kanam best promising la yora dau Mevin Malngyang na jela Meghalaya. Second round goes to Ramlal Munda of Sikkim. And for the silver medal, I would like to request. Marumadihi way ubujus tenat bahaya ke sports. Bat kumu menteri berdei bentek ke tenat ilakai. Kadang kajingtik klik lah kalau hakan kuno ke bentak, kalau hakan kuno ke sports su, ya kabangin pintiu iki. Hakini ki hindreu panaitam nado ya kabang la shimti. Kumu menteri jong ke tenat sports. Malaburu iko ke thong ya kabang ong. Bahakani ketenti ke pemerintah. Ni nak kalian juga government, ni dah IT sisa, med bermensim. Hari kat kejengnya trilang bagi association ki baper, ya kabangin nak kentiu pat, ya ke sports dan kejela ke juni. Mene kabang awan, haswa bangan wan seni ngawan nanti nak puan ihu ngadon lika program. Barhabang alit yang tay, ngadap dah kejeng teman ya kabang ai, ki babon ki kena, ki lazang benisim bentah, lah kalau hakan guna ke sports tu. Awan ban ai mensim iki ya begini tres hitam namar ngadon ni kajing angnut bah kawe kisni ki kun samla ke juni naga jela ke juni kinlong kita ki rio kiban pau nam ke jela ke juni kinlong kita kibala ki sisa la kalong hakan gun benta la kalong hakan gun sport su gerpang akan kisni ka bangawan nakamta ka boxing ngadap dak kajing kemen nak bangai ya ke jela jung lade pesan ngut bila koi kini di final. Bana kickbox krian ki baro amtang ke jela lade ndri kini baro sautu ni ki jela di belai sim benta. Bagani ke sim benta ke joki lim baga jing tres hitam ke joki. Nangek scam bahagoi ke sni. Bakinum put tang hakani ke tournament. Hade ngisi i pat begin poi sakata ke tournament ka bakama lo susu lese. Ngin salah begin sei kita ki Olympian su. Kiban le ban mi nak jela ke juni
berbanwan rai kenam nak kamtakan kejelah ke juni nak kermen siam bahkan sedang kesni ya kabang ini ikli kun samna ke juni bukan kio nak kalian ke jongan kalian ke government nyibo ke jingkular ya kabang indan ya ke jingnya trelang berpibar pada ngajuang akan kun ke sports lada piap kami ke sarkar lada piap kami ke government bahkan perlelut nginum na bangin kio nginum na bangin pois kata katong ya kabang anggut hari ngajuang ni dalam ya ke jingnya trelang jungi association ke jingnya trelang jungi di kun samna ke jingnya trelang hari kan pak sarkar ngangit scam ke jingnya rap na kalian ke sarkar ke jing simkian kalian di association ke jing simkian kalian kini di kun samna ngangit scam bangin salah bangin pois kata katong juga jing job ngakit bok kalian kini kun samna bana kentu iki ya bakin long kita tiba-tiba itu ngajuang akan gun kam akan gun jingnya lakai ngidan kam ni kabangin IT med berhasil kanu gun kam di kam ke besuk gun jingnya lakai kam di ke jingnya lakai ke besuk hendai ke dikata ke jing IT med berhasil ke jungi ya kabangin dan ya kata ka thong bangin practice ba bangin IT med berhasil ni kerman scam bakin long kita kibandak kiu shisha kemunga ongi pi nak yang kejungi nak kalian kesot nindam benta berpibaro akan jing kentiu ke sports lah kalau mah ke sports nak kalian kejungan awan artetin kan gue association bila mana kan gue por ke bangin keren nak bentar jing pa jong ke sports kan ke jelah ke jungi di sesi sin pak nak kublai nak kickbox ke riang untuk jing pibaro once again I wish you all the boxers the very best. Like the honorable member has just mentioned, that in any sport we need to have that sportsmanship. And I believe with your dedication, your hard work, I believe that one day, not only from Meghalaya but from all of these 4 states who have participated today, I believe someday, maybe from this platform, that in the times to come, that someday you'll be able to represent our country in the Olympics as well. That is what I believe. But in order to reach that height, you have to work hard. Ngasur kickbox kitweng ya baru South League ni state iblawan banyasim benta hagani ke boxing haba ke Borumbong ngadap dengan jing so komendo namari bolsen kipon ki tournament hagani ke cakar di Seglong tangbaya ke boxing gimjo yo man pelong tatharai kani ke de sen ngkong bangiyo man pelong ya kani ke boxing competition ngadap hero dekat jing so komen hado kata-kata ngaro ngaloy pi ngade ubait bhai ke sports ngasa jelekai ke basketball ke football bat ke cricket ke boxing ngampa junur manjelekai tengah tiburu maka boxing kade ke game ba player have done bhai ke skill but hero ya ke stamina tengah kickbox kade pi I wish all the first state all the best. Do good and work hard. In whichever work, whichever field you have to have a hope on you so that you can win and come out with flying colors. I wish you all the best. Play with good heart and with discipline. We shouldn't have any fight or argument with anybody because in sports we make friendship and everything. So I wish you all the best. And after all this tournament gets over, so God the Almighty will be with you and you'll go back to your home with safely. Tengah orang ni por ngamdon ni sibol kinten man keren ngai kublero ya baro iwai pai kibadan haklang hagas kibat akani ka jingelekai boxing tahaden baladep lawai kani ka boxing lo ngai le suble sain chalaki disem ke jampi ublai tai kenrat undon kanang bagi baro iwai pai nang yo gi ka met ka par ka bakot ka bakya tayapi ki players so
Uplay try kan darul kadlang bat pi pinang kiu su hagi jing yele ka jong pi hagi sports ke prepare for